Gorge o hokama i he pamalo e whanua ka mana hi whalakatapu noa me. O ku whatapoa atua ne. Paringa a tā mo e whainga maari e koe ni ke o atua i homo polokalama mawahi. Koe whakatala noa ki he Egminista ko. Ka ma Egminista i he whanua pa masavea. A ngai koloa whae nā tula. Toke tā huila mo e langi whase. O ku ma i he ni he whewhini ke o atu ai ki i whatala noa mawahi koe ni ki a teia. I he whainga maari e kulawa ke mau i he whewhini pako whataonga pe kainga e ongolere i atu o ku ongolere atu pe polo kalama koe ni he whewhini ke teki mōtoro ki apina o tatawa pe pako ai wheituk ke lawa whanongoa mai e tau polo kalama o ku whiawhia ki tatalere ki mōtoro he whewhini ki he polo kalama ko ia whatala noa ko ia pa moe Egminista i he whewhini whako whiawhia ki tatalere Egminista malo e lau mari Egminista pe malo e tari ai whakawhi koe pa moe kore atika te koe ke whai ha whakatala noa atu kia te koe ngā koe ngā hi whao pia moe koe ngā koe potunga au e koe ia ko hiriwhaki atu kia te koe e he pare mia pia moe whanua ke whataki i he toe ngā te koe tau ni potunga au e ako pia pe he whoki ke potunga savia o ku whiawhia ai proklaman ke maa whainga maari ke whatala noa kia te koe whikau ak pia moe whatongia koe kuia te koe peweha ke Egminista pa whiawhia ke ngā ue pia mei tongana Malo bita solo. Pako kore ke u whakamarumalo at pe ngai tala whakatap ko o so nā whaki kai hoko te tapolo kalama. Kono ko sai at pe me tongan pia ko ngā ue whuki kai kia tai mesi isi e ngā ue. Ka ko whai pe whinga ke whakakakato ko toa ngā hi mau e ngā ue. Kai toi sai toi tata te whuki tai ko tuk mai e pot ngā ue ua ki tau ngai mutuan. Pia ko hangi kup te liu ngā ue pe lahi ngā ue. Ka ko kai ke whawhakawhisi ai. Whai pe ngahi mea kotoa pe ke lawa ki uhi ke whi maari ka kai whonua. Koe ongo potunga ue la lahi hoki e ni o ku ia te koe. Tata te whita potunga ue a koe ka taha ia potunga ue lahi a pito i he whonua tal pe mi mua. Pea koe potunga ue ke savea mo kolo whaena tula koe potunga ue lahi mo ia ta. Ai koe i he kumau koe whamatala koe o mai koe toki talo e tauri liu mai koe ni koe toki fufua hoko ni hataha ki tau tolu me he kakai e whonua ki he lakanga minista koe e potunga ue kerekere. Pea koe tui mahalo ka taha ia e ngahi e makamaili lere i kua ukia i kakai whonua i ngahi liu ko tau whai o lawa ki tau wau ke potunga ue koe ia na e wha i he kau minista kau no pere pena na wha toka ngai ai potunga ue koe ia. Whewhe taimina e o atua ngahi potunga ue pehe ni la lahi koe ni e minista na e hoko pe koe pore ke te koe pena ke lawa peo tali lere pe ngahi whatongia koe ni neonga ni fulahi. Kon moni whaksola na kake ha amanaki mo whakaukau e o mai e potunga au e ua. Hange pe ko o lawe mo e mea peuk mea e tō tako toa pe ko potunga au e a kōpe whokia o ko o kia e tau ke ilahi au pito ai. Pea ko e potunga au e a kōpe na ku whakaukau e tuku mai ke te au. Kana o vita hono to e tuku mai mo potunga au e whanua mo i savea. Ko i whoki o ku o kuo o pito e tawha ke kua ke te au. Tahana ia ngā ue tawha ko ia ki mua ke ia ki whakaanganga mo hanga tau ke i tawha ko ia. Kai ke ka neongo ne lahi mo ne whoou, ka nau tari whi maari pe whatongia ko whakawhatongia ki au. He ko tui o kai pēhono uhinga na e o mai ai e whatongia ko ia. Pea o ku lahi pēhono ngahi pore, ko hi whoko e whoou. Ka o ku wawe pēhono aka whatongia pa o ku kai kia ha pehe o ku tuku halelei. Whakahoko kotoa ngahi o ku lelei taha no whakahoko ngahi whatongia koe ni. Pa o ku jai pe whoke tō no ia hangi pe koe whaitu kotoa pe o tau iai. Ka o whai pe whainga lahi au pito ke whai mo wako e angai ngā ue e potu ngā ue koe ni. O koe ki whulo kotokanga ke potu ngā ue ako he kua si tau ki pe au iai pa kua wanga pe ngā ue ngahi mea whakaako. Ka koe potu ngā ue whoko koe ni potu ngā savea. E ka ngai ko o lau, asinga e ni whulahi mo ni whoo, mo e lahi hono ngahi pore ke o ku te whepak mo i ngā ue. Ka o ku whai pe whetoko ni aki pia mo i kau ngā ue, o ku loto lele pute kau ngā ue ke mau whenga ue ak vaofi, mo nau toko ni lahi au pito mai i he whakahoko koe ni whatongia, pa o ku whanga whakau kau mo sivi au, o mai ke au, o lele au pito pe
ngai whatongia o whakau. Koe. Koe, tau ki kamata mai pē me he potunga o ako. Ko ngā koe potunga hanko e whamatala ke whai koe potunga o ia na ke me ia i pē he lahi taha o mo ui. Potunga o ia kuma ua i tau kei pē mo e ahi mea kotoa pē i potunga ako. Ka koe ngā koe o kuiai whoke ngā hili liu. Ko tui koe mea i pē he minister. Koe me whakaaba e whare area he tau kotoa pē tau whanongo ai he ngahi ka venga mahu inga ko o mai tō wholwhola ki ai. Ako koe mo ui. Ko ekonomika. Me he tau ko tō pe ia koe peke lava tukuangi e ngai ka venga la lahi koe ni kau mai me drugs. I hono tāna kia te ngai ka venga koe ia. Ka koe unga mahu inga ia. Ba me he ene a fio peo alu ki lalo ki he maulala taha e whanua. Oku mahu inga ia i he potungawe koe ni koe potungawe ako. Oku iai ai liliu foki na ke whakahoko. Na ke mea kia i he potungawe ako. Koe whainga liliu pe i he mohua tu pe ku mahino pe i ngai whamatala ko o mai koe oku kai ke pe he ku tai whakalao ko liliu pe ku ange ko mawhai pe ia o ek minister ke ne whai liliu koe ta kamata mai mua me he isiu koe o ta totongi ako ai a koe taha eni o whakaukau na whai whoki he ek minister koe ni malolo ai a koe nau fotu ke ngata hene ta totongi ako me he kelas taha ko he GPS na tawanga maheni ai ke kelas yon na te ature me form 1 form 2 o almoia kia ai ka mo ta dodonga ko pate fotu le ke kamata ta uni ai ta dodonga ko ko ia form tolu e form nima ai ako pe ko e pure anga ai ako ko liliu ia o ku ke hanga o whakahoko kana e fai press conference ai minister ako malolo na advocate fi hu ko pe ne me ape he ana ngalo ia te koe ke tala noa ki he paanga ko totongi whakafo i ulu ki ngahi ako ko koe ako ai pure anga fitu ngea fitu noa he patseti koe ni wafe wafa wafe wanima koe ngā whok koe whakalea koe na ke ngawe aki i he press conference koe whalai te ko o si and I quote koe plokalama koe ni he o tui o ku laulanu pe aku tu mau mau ka ko ngā pe ko taim ko tāna ke atoa fi whakaukau o ku iai e makatuunga na o kua toko ni paanga fitu ngau fitu no ke fo ulu i he apiako ko toa pe o ku does it make it ke laulanu ke tu mau pe ko hahonga ho wakai kai ek minister. Malo pito so ke ulaki pe na ikai ke ngalo ye ya. Koe. Me ko ilo ya he tonga ko toa por kalama ko ya. O kai ko me afo o ya. Ai toko ni ko e pule anga ke ngahi aku siasi. Ne panga fit ngea ke fo i ulu. Ke hiki pule anga ko ni fit ngea fit no ke fo i ulu. Koe. Mahalu ko laka e tau e tolong full tup hono whakalere. E toko ni ko e grant ko e pule anga ki ngahi aku siasi. Koe. Na ula kamata ai grant ya ko ya. Ko toko ni ai ngahi aku siasi ki whakalele i. E nau tafaaki ki he silapa. Ka mga hinau-nau koe ke a koe ke whanau aku. Ai na kamata ki pe ai paanga i wanoa i ula ki kamata. Ka nai whai mai ngai tau mohono hiki o au mai ki he paanga fitnge au. Pea mohono liliu lewa tokoni ke kai ki whakangata pe ki ngai hinau-nau ako. Pea moe ngai hinau-nau whakawhai ako. Pea moe ngai fie mau whakasilapa. Ka nai kau lewa ai moe tokoni ki he wahenga o i kau whai ako. Koe lahi fuki koe wahenga fuki ngahi ako e kawhaka pure anga nei lahi maupea i e wahenga o ngahi kawhaka o ngahi aku siasi. Koe lewe nei whai whakau ke hiki hake wahenga ke whakalahe tokoni ke tokoni e wahenga o kawhaka o ngahi siasi. Koe hiki ke ngata pe hei whakawhainga maari nau tō ke lawa o kahoku lele nau potongia. Ka ke nau no whamau fuki e nau ngahi ako. E koe nei taimi nei lahi o pito pe tukutuku mai kau whai ako e ngai aku siasi koe ke ngai ako pure anga ko hi koe wahenga. Ko ia na iai rewa ai whakaamu ka pau e tokoni e wahenga o kau whai ako. Pea tokoni rewa ka nau tolu ke nau nofu mau
o ako ia whanau ko i ngai ako anga ko ia. Ai ko tau mu ai o paanga ko ia. Nei kai ki whakatau mu ai ki ha totongi ako. Oi. Nei lepe e porokalama toko ni ako ia pe nei lepe mo totongi ako ia ko e ngai ako ko ia. Ko isiu Oi. foki ako nei whai e whakamatala ko hono to'o ai totongi ako e ngai ako ai pule anga. Kai kei totongi ako pe whanau ako e ngai ako ai siasi. Oi. Ai ko whakatondonu ia e sol. Nei kai ki ngalo ia iau. Ka koe fu mea kehe au pito ia me he issue koe o totongi ako. Tēnā whakamatala pe i he mau press conference i whalaiti ko osi. Ai uhinga ko ia o te whakafok mai ai. Nei whai e whitala no aglahi pe mo kau taki koe ni ngahi ako e siasi. Nei kai ki pehe koe mea ko ia na whakatupunga pepe. Nei whai tā anoa mo ki nau tō. Te kau aki mo e totongi ako pe mo ngahi mea kehe pe ngahi liliu kehe pe nai whakahoko. Ka nei kai ki ahano ke tokon lele ye ki whakalakalaka ako i tongani. Pena fia pito kau tare kita ngai ako ke. Kau hi oku wai lewa ai tau pehe oku whea lewa. Kau hi kai kita totongi ako e whanau ako e pure anga. Pe koe tahafo, koe ako e pure anga maa tahe totongi ako. Pe kapau e tai totongi ako e whanau ia ko ia. Mahalo e hola mai whanau ako e ngai ako siasi ki ngai ako pure anga koe ako tai totongi. Kau koe ke hano makatuunga whakaako ia ona. O pehe fo ko hinga hono to totongi ako kai o whanau ako o ako ulahe hola he ako. O totongi pe ako ia tamai ki unau ke hola pena to he ako. Pena pehe fo koe polokalama ko tai totongi ako na o sfai e fisi. Ia pure anga ki mua. Na nau pehe tokua ko hono tai totongi ko e ako tai o ore me whanau ako ki loki ako. Kana whai fo ke fisi kai ke ngata pe ngai ako e pure anga. Kana kau katoa e ngai ako katoa e siasi ngai ako private katoa ngai ako fisi. Ne tai totongi ako katoa e whanau ako. Kana hanga fo ke pure anga fisi o totongi whakafo ki pa anga totongi ako ki ngai ako siasi. Ngai ako tai whakapure anga. Ko ha silini ko na nau me mau me totongi ako. Ne tapu ni te he pure anga fisi. Pe au kufu. Whai ngata ia whakapaanga ia fisi. I mea ko ia. Ka ko mena e hoko e na kai pe ki auri tamai ki hako. Whahinga ko na nauri aki ako ko he time totongi ako. Hoko mai ki he time tai totongi ako o nau ki rea ki ako pe nau tō. Nau ke na whol pe na tōri market. Ke na whol pe na tōri ngai hala pure anga. Ke i o pe na tōlo. E wahalo he matātai mo ngai mea ko ia. Ai ko uhinga ia ko e ka pau e to e totongi ako ka e o tamai ako. O koe ngai uhinga ke he o tupu ngai nofo e tamai ki me ako. O koe totongi ako pe. Ai ka pau e to e totongi ako e ke hola pe ka hola e ke ria pe ka ria ki. Ka ko uhinga foki. Ange ko glave i press conference. Te ke matu ai e te nau lahonga. E te nau tohi tangi pure anga ko uhi fu. Ko totongi ako. O fia pe matu ai ke nau fua ako e nau whanau. Te ko uhi ko nau tāpua ki ai. Mai he o tua. Ko whanua karistiani whakatongan. Tau tui whakakaristiani. Ko te fua. Te kai maha kakawa. Toho to kakawa ka te toki hanga o utu. Ai lele ia ako ai whanau. Pako mea ia oku. Toko lahi te mātua ai na nau mo te whatano mai kau. Oku kai ke nau loto nau tō ke tai totongi ako he unau fie fua pe nau tōre ka venga nau whanau. Ai ko uhinga ko ke. Oku tai uhinga fo i mea ko nihi koe ke hano uhinga whakaako. Koe ke hano uhinga whakaekonomika. Ka pā kua hawhani ia ko tangu whainga tā ia totongi ako. Oku ia ngahi sino ia i tō au na tokoni na tōki ai. Hangi koe ngai kalapu kawatonga. Koe ko listutuko, koe PTA yo. Nā honga na tokoni e whahinga ko ia. Ka koe pehe koe ki he futai totongi ako au pito o koe ki utui. Ko ha uhinga lele ia ke tau whakahoko. Ki he ngahi ako pe koe ai pure anga. Koi. Aia, e ka pau na o mai na tole tai totongi ako. Ko ilo e pe whaku wai hano palapalema.
Kapau apply e whita e totongi a ko katoa e whanau ako form 3 ki he nima. A tonga kotoa. Ngā whaka kwa ngahi api ako ia ngahi se asi, nau whai te rea pe whina tolu, ma mawhaange nā tolu. Tau bea kapau auri a o tolu ngeau, pe nima ngeau. Ka koe whika koe naki o mai, koe mamafa taha totongi ako e pure anga, koe tonga side school, koe panga fitu hiva. Iho o mai koe whika koe he press conference. Ai aku te siat koe ki ai ko wangi sa nit koe ni o fu ma au pito ia ange ia. E ngahi korisi. Ka koe, wheka pau koe whakakau ke ai ke tai totongi ako kotoa ai form tolu ke form nima. Ka pau koe uhinga ke to'o ai kawenga mawhasia ko ia ai mātua tai whanau. Te tau hangarewa tātou ko whisi. Hangarewa he pure anga totongi ai lost revenue ko ngahi siasi me totongi ako. He koe paanga ia u whakarere aki e nau ngahi ako. Mo fua ke ngahi kawenga kehe ai ngahi ako ai siasi. He ke loto ke ngahi ako ai siasi. Ke to'o he kohi te nau whainga tā ia whakapaanga lahi nau toru ia. Ka pau he ke whakafoke atu he pure anga e nau paanga na me mau me totongi ako. He koe hangai ko glave ko ki mua. E to'o tai totongi ako e ke fie mau pe kau whai ako ke nau whai ako. E ke fie mau pe ngahi mo ua pe ako ke totong. E ke fie mau pe ngahi toko ni whakawhai ako ki whanau ako. E ke fie mau pe uhila ke ulo. E ke pehe e to'o tai totongi ako pe a to'o ai mo ngahi operations fund ia ko ke ngahi ako. Ka koe more ko nau glave ke he ku prokala i mau press conference. Ko totongi ako ko apure anga me form 3 ke form 4. Ko ke form 5 ko no whakafuafua ka pau e to'o e mole lewa me revenue e potungawe o laka miliona. Te tau totongi me whi miliona ko ia, e ke uhi e ke whakalele no molo pe ngai api ako. E ke pehe e tuku ai e mea ko ia. Koe, o ku lava me whaka, koe ke pūria ko ilo i pe, ku ke mea i pe, o ku lahi ngahi ata ku ripoti me ngahi api ako. Tata te whita ngahi api ako pure anga. Lau tahi pure anga, pe ngahi whetu ke hanga ngahi api ako korisi, hangi mi wawa o haapai ko, o kau pe mo tonga tap. O ku ai ngahi mea na totonia ke whai mo maintenance, ke whai mo ngahi ke tu unga lele yange. U whetu he u api ako ko, nika utikai ke lava o fua, ko ngā ko iwi whapaanga. Aia koe, o ku kau ngahi mea pehe i he uesia tamaki ka pau e whai whakaukau ko ni loronga pe ne tika ke lava ka kata ngai whatonga ko ngā whau tala mai he kakai tala mai he kau he minister ko malolo pe mo ni ko he pure anko si ko whatongi aia o pure anga ke whakaako ai kakai e whanau ako ko e whanua. Pe aku kau ai ka pau koe whaunga ne la whakaako ai ka toa totongi ako. Pe aku nau pehe o koe mea lele ia neongo. E ai ngahi more ai ka nai pehe he minister ko maalolo. Na os koe no to'o. Na os kawi he patseti o tauni. Na os to'o ia koe na os palanis pe patseti ia na ai ta whakehe na lava tānaki ai. Ai whai more koe apa na palanisi pe na kake pehe aku deficit ai patseti he whai to'o koe ia. Koe tānaki ako tau fi whakakoa po koe tānaki mai miwhi. Ni koe taha pe whoki e tau tānaki anga paanga koe tau ngahi tuku hau, ngahi text ke hepe. Koe. Aia koe mea rewa hoko e ai ngahi wheitu ui e tānaki me ia e paanga ko ia. Pau kui kai koe mātua pe ia e ngahi ako pure anga e tānaki. E tānaki me tongan katoa. Aia kono uinga ia e fua katoa e tongania e ako e ki toko si o kuako e pure anga. Pau me whaka mantu i solo plaka pe se te walu noa e kau ako. O kuako ia ngahi ako e siasi mo ngahi ako tau taha. E ke whanau tō lahi whakau diuria ia. Pe kapau o pe he kau tama ko ia ko whatongia pure anga. Pe apply lewe whatongia ke tatau ke toko taha ko tōpi. Kau koe ke IP ke ni ihi, ka tuku e ni ihi. Ka ko mea whakitaha ko ki whenge mahino ke te au. Ka pau koe na fui whakau kau ia. Ka mena ke whai e tau e tolu ko mariwa tu. Ka tuki whai e tau ni. Ka mea tuki whakahau koe, ha mea unau toki ilo ke tau ni e fui whatongia ko ia. Ka ke, ko whi whatongia fukia
O tau ilo katoa pe koe whatongia puleanga. Ka usisi e iwi whakapaanga puleanga ki whakahoko na whatongia. Ke ko ngalahe ngā ua ia ki hono ki hange ki mono pe mo ngahi ngā ua ki he whakalere ape ako. Uku fua ia he mātua. Fua ia he PTA. Fua ia he listutuku. Ulau mano o laku he ko listutuku pe mo mātua ka PTA. Ke tokoni e ngahi api ako. He kuhi koe ke lava he puleanga o whakahoko lele hun whatongia. O kua oe ki he hufanga pe whakatapu solo, Au ki foi pepa toileti, koe ngahi mea fufuru toileti, koe tau whare, moe mopi, moe kane, moe hafua. O tāna ke te he mātua, koe ke lava he puleanga e whakatau ngahi mea koe ia. Tuku ke hangea e tokoni ki hono whawhanga atu o timi sipoti, o te nau sipoti, mangai wala sipoti, mangai mea ke. Ai ka pau kai lava puleanga o ai whakahoko ngai whatongia ko e. Ka to e to mo te tongia ko, pe le vai. E to whakalahi mai lewa ka venga e mātua. Ke whakakakato a ngai mea nai whai ake silini ko e, nai whai ake to tongia ko. Ai koe me koe hange koe whamatala ko ke whai, koe hana kai ke ilo ai whakau me he tau tolu ko osi, ka toki ilo pe tau ni koe fo ke puri i he kakai whanua koe tau campaign fo geni whai mo whili whare area i November. Ai ko oku ke whakaukau koe taha ia koe fo i polisia koe ni na whakatau mua, na kai whakatau mua koe whatongia ke whanau ko na whakatau mua pe ia koe fo i campaign ki he tau whili November. E la wape ke whakauinga i pehe i tokolahi. Ka koe poini a koe e solo. Ka pale o te ilo kua hamea o whia mau ke whai. Te whai hele whawetaha. Hangai koe ni ngai fo i diliu koe no mau hua to whai. Pa koe whoka hamea fo o wia. Ko mea motua pe ia kono te whakawhoki me pe ngai mea motua nei whakahoko. Hangai ko ki mau tolu koe na mau ngau e ngai tau lahi i he sektoa o e ako. O mau ilo ngai mea e lelei ki ai. Ma ngai mea he kai ke lelei ki hono whakalele o e ako e whanguan. Ana whai whakatala noa lahi hange ko kulawe anai ki he kautaki o ngahi ako koe ai siasi koe ako fo koe kakoloa pe e puleanga. Koe ako koe fukoloa ia tongan katoa. Pau rewo ke whiongo e ngai kupu whekau aki. Tau te whito ke ngai kupu koe nong nau toka ngai e ako he whonuan. Ki he anga, hono whakahoko, mo hono whakalele, ai ako i he whonua koe. Koe koe puleanga toko taha peo kuna whakalele ako. Koe. Ik minsta koe mahina pita whamatala koe ni ko ke whahoko, mai whakaukau koe ni uhingai ai whakaukau ke taofi pe liliu e whakaukau koe ke oa e whai ia whahoko e taun. I he press conference koe na nau whahoko e moni te, e minsta malolo mena e ase hake ai whamatala koe o hake ai. Ko o si whakahu mai neongo te ke whahu ki whare area, ko si whakahu mai tohi tangi a wawa tahanima i he wahenga ni ko o Sami Waipulu, kuni nani whakamoni pe i o ko si whakahu mai nau tohi tangi ko kakai mga himatu aku nau taiwhia marie i he tutu uni ko ia ke te whoki pe nau tolo o hoko atu pe totongi ako kakai ke whai mena nau amanaki ko e whai tauni. Koe tohi tangi fuke koe toton whakoni stuto ne e toko taha kotoa. Kau fie tangi pia tangi. Koe ka mete ne tau. Ka gomen ki tau sio ki ai. Ka pau koe tohi tangi mi wawau. Koe ki iako pe taha e pule angai wawau. Pau koe pehe nai solo. E whakamooni mea ni ihi koku wako e nau whanau e ngā hiako siasi i he tohi tangi koe ni. Ke nau tangi no i e nau kawai. Goi. Mahin. Koe harewa e mahuinga tohi tangi koe ni ka pau uhinga pe ie ke ki ka wako pe koe a wawau hai koe ako pe pule angai wawau. Koe toe ngai e fukakai wawau na wako na tole ngā hiako siasi. Ai sai pe ie ka pau koe nau tohi tangi. Pea nau tohi tangi o ave nau tohi tangi koe nau toton whakoni stuton. Ka tau siot lewa ki hono uhinga mo whakapoto-poto ko whainga whakaukau pe he. Ka tau mau pe mea e tau fua. Mahina o pita koe ngā whako ko tau tala noa koe ni
koe i kai totonga koe form tolu ke nima koe ke tau tano fu ke le vole fi la lo pito a koe nga ke fangia koe ko tau tala no fu ai koe tau tala no ni le vol koe kolisi hanga koe ku ke o mai ko a ko pe ta ko ba hoi pe ai a pia ko koe pure anga i wa wa o fa fa na ke to hitangi koe ni koe grant koe o ku ave koe ke ngahi a ko fitu ngea fitu noa koe grant koe a koe ko toko ni me muri pe koe paanga pe ia o ku ahe tau patseti ki ave he tau kotoa pe talu me tua me he kamataanga koe na kamatai. Na kamata fuki ia koe paanga pe ia pure anga. Kau koe tai mi mo hiki heku hinga fuko no hiki koe kore mai me ngai sistem ke he ke whakalahi tokoni. Pena ore vai ke alko fulahi pa ku kai ke la whakapapau ia te tai min ka kuhange pe ke te au o toi tokoni mai ia ngai budget support koe me ngai meitua. Ai grant ko ni ko hik mahu inga fuke ako ki kau donors mahu inga pito ke tokoni ngai ako tato te fito ki ngai ako ta whakapure anga. Anya koe grant koe ni koe ngā ko tau tala noa koe he totongi ako pia mo nau whakatu koe ke tae totongi neongo ko o si ta awhia i he mawhai a koe ka koe grant koe ke totongi ako na kai ke kau ia hono whakau i ke ave paanga ke totongi ako ka ku na ave pea koe ngā koe umea koe na ke tala noa ke ke tokoni ke nau silapa tokoni ke wahenga kau whai ako ai koe piki hane whelave i ana ai whitunga whitunoa mo hane whakamaa maa totongi ako ko e whanau ke hanga ko tala mai o hoko ai tai totongi ako ke maa ai ai kawenga e mātua neongo ko nau whatongi a totonu pe ke whai. Ni kai koe tau mua pe grant ko ni ai ko nau hinga ki ai. Na kamata koe tau mua ke tokoni ta whaaki ki he silapa pe mungai nau wako. Nau ki ngau ai ki whai ako ki ni whai ako whawhai mo fua. Pe whai me koe whanonga mo ilahi koe fie mau mo lahi fie mau mai me ngā ia ko tai whapure anga ke whaiha ki tokon ke wahenga nau ka whai ako. Pe whakalahi lewa tokoni o wai konga ai ki whakalere ke wahenga ka whai ako. Pe mo konga lewa ke whai ake ngā ngā o ki. Koe. Ko te mahalok mahino ai ka venga ko ia ko ta tala no ai. Kau ki hiki mai mua ke ka venga ko ni ko taha o e liliu ko ke whakahoko i ho hoko ko e administra ko e liliu ko e ke whakafoki mai ai CV form nima. Aia ko e CV form nima foki na e pehe ministra ko malolo ko e talun me wafe ua hono ta ofi ai CV ko ia ake uhinga he nau whakaukau ku hange ia ko e CV high living ko taimi ko e wau peke taimi ku nau pehe koe ke te fu aonga ia ke te whai CV ko ia pea koe taha koe ngahi ngawe anga koe kumi ngawe i tongana o ku koe ke te aha ngawe anga e tene tala mai whe mau ke lava he sim form ni ma ku form 1 pe ia lere ki olunga ai koe whakaukau no wa whakaukau rewa hono tolu ko ne mea pehe koe ka pau koe ka wako koe form ni ma toko wafe koe peseti koe lava he CV he form ni ma o me peseti ni manoa ai e lava toko tahafe, ka toa toko tahafe. Ko toko tahafe ko e toa o nau top out nau tolo. Ai e ko e top out ko ia, ko e rewa ke lava ai pure a ngā whai nau whatongia mo e mea tū he lao, ke whakaako e whanau me tau whake tau taha walu. Ai a ko huinga ia taha kuna nau whakaukau ai ke toa si form nima, ko ngā ka e tuanga pe whanau ako ke nau alu pe o toki sivi pe form 1. Pea ke taha ko e statistic ko e si form 1, o nau sio ko ki ai nau tok si pe fo mono o kuai o ku lava lere a pito pe to la ko ku nau si fo mono o tok yo pe ki ai o sivi lava tu e pesete e fani ma pe via ka to atu to enga ai nau tok yo re vai o fai o huge ngai te ki me mea na ke whakaukau ke ta whaaki ko ni ko hai anga ho wakai ki ai Malo bit solo. Nau lava fuka ni nai ko ya ko ko mea ta pe potunga ko pure anga. Ko ya ko atungan kato pe tokolahi pe okulahi engahi sino oknauhanga o whakahoko mea ko yako tau whunuan. Ko whadiliwa ko nana ke whai hawhi pōtara no aki ia pe mungahi system yako ko ni
ngahi ako si pa mo ngahi ako puleanga pa mo ngahi ako ta ko puleanga Koi. Kako hinga foki na ku pagkakao kai foka whakakau ne to tupu koso hake pe ia. Koi. Ko ala ke kono minista. Ka whakakau ko mea ko ne o mau ilu mau tolu ko na mau whai ako ngai tau lai. Mo mau nofa sistemi ako ngai tau lai. Ai aonga o sivi ko ni he form ni ma. Koi. He ko hi o kai ko kau o kai ke fie le au ia ke lava he sivi mo to he sivi mo drop out. He ko hi o kai ko hinga no foi ta mai ki he ako ko na to pe sivi. Koi. Pa u te kai fo ke whakamatala mai he ata hea ka tau tolu ko he hai lava ko he hai to. He ko ngai ko glau an nai. Ko sivi ko ia ko sivi ko ai he pure anga. Peka pehe he pot ngai ko ke toko la he ka lava e toko la. Kano ka pehe ke toko si ka lava e toko si. Toko pe mandi toko la hea ne ngo na lava I form 5. O kai ke na fi hu na tolo form 1. O na fi no na tolo ko na ngai palani ke na to. No na tolo hu he ngai ape ko teknikare. Ku me na ngau. Fi o na to ki muri ke ngai ape ko teknikare muri. Ka ko inga foki o kai ke ia ha certificate whakapure anga. Ke whakailonga ia ki ko whakamooni ia ko evidence o na wako kolisi. Ko ngai mahu inga lahi au pito ia I he te hoko ati a whaitu. Ko ia ha te tohi whakamooni ia ko whakapure anga. I kai ngatai. Ko ki mau tolu ko fu aloa ma whai mea ko whai ako. O mau ilo kai ai pia pule volo ko ki whai asi whakapure anga. O kamata e form nima. O guri aki le volo ko ia api ako. Ko paupe ke hoko mea ko he ave kotoa now ia mo resources mo ka whai ako ke level ko CV kari aki level ko. Pena hoka form lima ia ko fo checkpoint. Pe ko foi poine ke whakama opo ki ai ako ko he kolisi me form tol fa pe mo nima. Whakama opo lewa he CV ko he form lima. O mahino ni ihi te nau lava a fie ngahi fie ma o whakaako ko e form mono. Mo ni ihi ko nau ngata ngai pento form lima. Pag to la he pito pe ni ihi o nau fie no fona tole o spe form lima. Kako inga fu ka hana. Ko nau te hoka te hanga lewe ta tolo whakamalohi na toke na wo ta loto pe form mono. Pa hinga fu vai o pito pe ia. He koe wa mama o koe ke silapa form lima mo form mono fu ke lahi au pito ia. Pa koe whahinga koe kai ki nau mateu teu mo malohi whaka atamai. Ke nau lava ia ngai leson ko ia. I form mono. Te nau fu whainga ta ia lahi au pito. Pena e hoko ia I time ko ne tuku ai. Ko ngai mea ko ni na whai tala noa lahi pia mo ngai api ako, kau whai ako, kau pure ako. Ki he nau whainga ta ia ni I ko o aluhake ke form mono. Uruaki o kai ke nau lava I lesoni. Ua o nau hoko ko whakamamafa I logi ako ke kau whai ako. O nau hola. O te laheng palopalema o nau o mai nau toru. I hono tuku tae loto na tole form lima. Ko whakahalaka pita pehe o tatai form lima ia mo siwa hea livingi. Mau ko ni ihi kona na nau. Pia mahane te kai ke nau siwa hea living nau to. Ka ku anu fuki taimi. Ka siwa hea living ko ngata angai ki yako atongan I tuku konga ko ia. Pe whakau ka olewa ki o mai hiki hake ki sivi e form lima. He taimi kona e pangi mea nu sila ai sivi ko ia ki tongani. Ko inga tano pe ko tuku ang mai ngai sivi ko na ngau e va sivi taimi ko ia. Ko na kuanga whakafoki mai CV o whakalanga o kamata CV ko e form lima I tongani hili hono tukuanga mai nusila. Tako mele vena e hoko na tukuanga lewa CV ko e siva e livingi. Ka ngata ka kamata e form lima CV. Ange ko glave en nai. Ka fuke e form lima pe mo form mono. Ko fuke la ya pito. Anga hile soni. Ai loloto anga hile soni. Ai mamafa anga hile soni. Pe mo mengai demands, mengai firma o ke le soni. He ke lava ko to ni I form lima. Ke nau fiku ki moi. Au ko pe to la he pito e pe te nau lava pe te nau to si ve form lima na us fie no na to he ako. Ka nau firma o la pe pa ke hoko to ke nau mo ui. Pa mau ile mau to ri na la he pito mau tala no me ka fa ya ko la ka fa ya ko na o
whakatalanoa maka ki mautolu, whikau aki mo e nau whainga tā ia, kai ki ngata pe ia nau tolu ka whai ko, ka koe api ako whakaluku I hono tō ko ni siwa e whom ni ma. I taimi kon koe na te teo ai ke toi whakafuk mai nau au lewa atoi talanoa mo kau taki ko ni ngai system ke, na anau fia, na nau whakahoko ke nau kau pure ako, e nau fia. Nei hoko ia ko mea fua e ka ki nau tō ni nau ngahi ako. Ke nau la vai o tala, ko whewhahinga e alo fo mono, whewhahinga te nau wafe nau tō ki he nau te ki, o hoko ato e nau wafe. Whewhahinga e, nau fia nofu nau tō te nau hoko nau tō koe ka venga pia moe whakahela ki api ako. Koe foi mea koe iau, koe ko haku whakaukau toko tāpe, koe pehe ko haku fie whakakaukau, fie liliu. Nei makato unga ia, I ilo lahi whakaulia ki sistemi ako, pia moeanga alu ai ako. Koe lau peseti me kone lava he fo mono, ani he osiko na to e fo mnima, hange ko lava ane nai solo. Koe peseti ia koe fumea pe lava we I holo. Kapau ko au ko pure ke peseti, ko pehe pe ke lahi peseti lava e lahi. Ko pehe pe ke sisi e peseti lava e sisi. Ka te sio atu lewa ki taimi kou tuku mai whai peseti, o whima lewa ke te sio kita ki mui ke he toa peseti, pena anga whewhe hono mai peseti. Ko ngai siwi ko ia nei whalala anga nai. Peikai. He koe ngai whakamon ke he o mau e mau tau ka ke mau loto ke tuku atu I he. O whekau aki, pia mo ngai palpare mau ku hoko, I hono ta ofi kone e whomu nima, pia mo hiki, tai mateu teu haka kakai koe whomu nima ke whomono. Pia koe nau whainga ta ia koe na o hake mo ia te nau te, o hake pe mo whainga ta ia koe ke whomu fitu. Kui. Mahina o pito ai whatala noa ku ke whai, ai pia ku hange ke te au o ku mahina te tau pe mo kakai koe, ma whanong ki ho whamatala, dai mi tau tala noa peseti ai, I he konga koe ni ku ke pehe, ka pau koe taki ia, paka minista koe ia mo ni potu ngawe, ka pehe pena doria ke ai peseti lava he tauni ke sai, ke ngā ke o te longa a kakai mo launga he lahi kovi ako, e lava pia o whaingofua pe mea koe, malava pia ke whahoko I minista mea pehe, ke mo pure pe mo toria, ko Stevie Fokia a tonga pa ku pure pe tau tolki ai minista ai? Ko ia. Tau pure pe tau toki ai. He koe taimi Fokia ko e nei whaiwhi ngawe aki ia pe mo Lusila, pehe ki he waa koe ni SPC una toka ngai sivi e Pasifiki, ke mahino ko ngai sivi ko ia he ke o whalala anga, te he ke lava o pure toko taha tonga ki no takai holo peseti. Ko sivi ko inu si pe tau tau le fomono, ta tau kumi fom fitu. Tau pure pe tau toki ai. Pure pe pot ngawe a koe ki ai. Ka pau, hei kai ke pure I whakalere sivi. Ke uhi ke maa mo maa oni ngahi ola. Te tau lava lewa sio ki he ola mo oni. Koe, mahina o pito ai whakaukau koe ai minista, ko e tawhaaki koe ni kono whafoki mai ai CV form ni ma koe na ko ke o mai hono whakakik, ke uhinga koe ia, neongo ko na was o atu au e tawhaaki koe ni, me he minista malolo, ba mai whamatala koe ne o atu. Ako tui koe kakai kuna u whanongo pe ke ngai whamatala koe ni o ku osi mama whiunga pe kakai ke nau lava o fuatautau ai u whamatala koe ni kumo o mai. Ko tokanga ke form 1 ni he koe taha hene kune whehu I mai, ke whehu e tange koe hatu unga, koe taha whukia na kau whukia he ngahi liliu. Na whakahoko, ko no o to o mai form 1 mo form 2, me he apiako high school, o mai awe ki he apiako lau tohe pureanga. Ai a koe ke tawanga mahe ni whuke taimi koe te hupo ka staha alu ka siono, pa te toke alu ke he kolisi. Ka koe ni ku ka staha peo alo form 1. Ai a koe palapare ma koe na whai ano whawhihu I ki he ririu koe ni, o ku tokolahi whieunga kau whai ako I he lautohi pure anga GPS a, ke nā wako I ai form 1, form 1, mo whahinga silapa koe wako I ai, au ku whieunga ngahi nau koe I form 1, form 1 I he GPS a, ko ngā koe ngahi whihu ia na whihu ia, ka koe hatu unga ku iai ai form 1, form 1 I ho oho. Huat koe na hoko koe minista potunga. Oku ke lahi pe palpare mai.
hange pe ko tahana palpalema ku hanga ai mai ko kau whakawhai ako. Mantui ko lauto pule anga ko na tawanga ke kalasta ke kalasion o ku ke apito no natula ona mono silapa me time ko kamata ko lisi ko form wani kamat nengo tawanga ave na nengo na ave form wani me form tu ke pipiki ke lauto pule anga ka ko kamata anga yo ko lisi kamata anga na fai le soni o fai ko he ko lisi mo fonga fai ako o fai he ko lisi ai ko kuinga ko kalasta fo ke kalasion e fai ako e fai ako taha kato ngai ule so ni ko hi funky silapa pe mama kana teu pe ka fa ko ya ke na fa nga ko ya ko ya le ko ke form wani ko kamata anga ya le ko silapa ko lisi pa ko le nga fie ma u fa fa ya ko ya ke la fa ya ko ta fa ya ko ka to ule so ni form wani o ko le ke ha ange ko fika ha fa ya ko no tafta pe ke fika ha fa ya ko tafta pe ke ingilisi fa ya ko tafta pe ke sainisi e tamini ai ki fai ako e ua ne leson ki ne lava fai ngai leson ko o kai nga hange ko fika mo sai ni si fa lava pe to ta ka ko inga fo ko tamini ko time ko ki mo ana na lava ko pipiki ko form ni me form tu ke ko ni si na lava leva ka fai ako ka to a pia ko ya ka fai ako me form 1 ke ka fai ako me form ke form fit te na lava fe alu aki holo pe i holo to apia ko ka no ka fai ako form 2 me form 1 ni ela vale ba ali to ta ko fai ako form 3 o ka form 4 o ka faki ya ke u kalas ko ya e ko na u ka pe na ngai le son na fai ako e na le fe to kon akla ia ela ba pe que tai mini o hifo pe pure ako ya ta fai ako form 5 ke ha fai ako form 2 o ka form 1 ko u hike ilo me o lunga e me o hoko ilalo Palava leva ke nau fai ngai ngau ke whakawhiho ko taki i lele e aluhake o ngai kalas ko i olunga. Ko taim koe no pahe iai ki he. Kai te lava whi alu ako ia. Pea koe rue fuk nau no whakawhai ako koe ni i ngai ako koe no lauto pule anga. He ko hia kai te lava hau hataha form 4 ai e whai ako form 4 me kolisi o hau. Kau whaki hake form 2 me form 1 e ako koe. Ko mea uko koe nau kakao pehe nau ki kakai koe umau. Blahe pito hon whakahoko mai mo mau po talanoa mo kau pure ako mo kau whai e nau whai ngata ia. He ko hiko ka whai ako peko na e whai ako e kalastaha ke kalasiono. Ko nau tolu peko te hoko te form 1 mo e form 2. O te ke lawa he pot ngau ako i o whakawhai ako i katoa. Ke a te kau whai ako totono. Ke form 1 mo e form 2. E ko taha pia ngai uhinga koe o hoko e palparema. O koe whuku ngai palparema ke hei whakasosiale ko hi ke tamai form 2 form 1 ko ni hi ko tau taha nima tau taha fa o nau ke yak whakataha me kau reka tau nima tau ono tau ki kai ke fu malu fe mo ke anga tau set ke feo hiola fu tamai ke lai pe me fangi tamai ki pe ko taha fu ke ngai uhinga whaka psikolosia na wo aku mo o ko ke kolisi ke fai mo na wako ulunga anga whakatamai ke lalahi kai babe na whakapot-poto mo na matutua Pena os whaka ilonga ia e ngai taula, whakamoni e ngai taula. Ai lele ai mea ko ia. Koe, mahi no apito koe taha ia hange koe whamadala koni koe o mai. Oku iai mo ta whaaki ke whaha wakai ke whakasosiare. Koe aloha te whuta mai kia koe ni form 1, form 2 na o ski lalahi na tolu. Danene koe tako uhinga pēha no tuku e klasi ono koe ngā koe me koe. Kau re ka pēha ko nā to o pēha pa koe kamata koe na fulahi na hure ke korisi. Ka kono te o atu tuku ke heange me ngahi palparema pa kau whai ako. Ka kone tuku ke kaha u i he anga koho wakai ki ai o ko ilo pe fu no o pe te taimia ke mo fai haliliu he mea kotoa pe kon tu ke kaha au ko hare wa hanga au o ko mo whakau kau ki ai i he fo ililiu kon fom taha fo mua no ave ke ngahi kori e ke hoko atu pe tukuanga pe i he dainim ke tau ki whanonga pe he pe ke toki wakai he daime o se whiri pure anga koe te nau whoki mai se o wakai ki ai Kono lele ie ko os whakahoko atu e soro. Kau tau sisio ke palparema. Ai ko tahena ko kai ki ngata pe i he palparema whakaloki ako whakawhai ako e mo ngai palparema whakasosiare. O tau ilo kotoa pe foko ya o tamai tangata tau tātolu tau tāpa o koe ngai liliu ia ki honau sino ki whaonga honau sino mo na ngai fie mau.
whakasino. Pau kai rewa ke tonu ke nau te whio hiolo me whangita mai ki iki. Koe. Nai ano uhinga na whakangata e pehe kalasi ono. He ko uhi o kuke atamai no atamai ko ia. Ko ia o koe ke ngai tau pere nges ngai tau whaingata ai ai tupu. Ai sino tangata. Koe. Koe ngai fie mau mo ngai mea ke tau si ilo i pe. Koe. O ku kau pe ngai liliu ko ia i he whakaukau. Hange pe ko lawe taim no fokien kai ke la whakau ko to ngai liliu. Ko liliu ya ko ke le bolo ko form 1 me form 2 e ki fie mau taim la hi ki ai mal ka tau e o pe tolu. Kai lawa ke toki le no molo le vai ako. Ai ka whakaamui, ka pau te mautu i pure anga he whoku mai koe he tau ka hau. E whakahoko rewa ai whakaukau ko ia. Ke whengai he kuhia ke palapale mau o leke lah. O kai ke pehe ke o sene tau e whiha e liri koe, pa kua holo e palapale mau. O kei whai mai pe e kau whai ako, mga kau pure ako ngai ako ko ia. Tatap, pe koe taha whoki koe ki ia koe e pure anga uksi isi pe, ki korisi koe e pure anga. Koe. Koe toko la wafe koe unau form 2. Koe na ose form 2 pe te na wole ki whi. E whiri pe pure anga ki toko si ki whawhiunga ki he iwi pe moe nau e ngai ako e pure anga. Koe toanga rewa kou awe ngai ako siasi. Ke mantui whoksolo o kwai pe form 1 me form 2 e ngai ako siasi he tai mini. O whakalere na upukalama no molo ka na anga ki e form 1 me form 2. Ke form 1 me form 2 ka na ngai ako lau tau pure anga ko wheleson pe wha una whai. Ke form 1 me form 2 ngai ako siasi una whai na to le lesson no molo ko e form 1 me form 2. O lesson ni e fitu mo lesson ni balu. Koe kolosi atu koe kau form 2 lau tau pure anga o form 3 ke ngai ako e siasi. Whakataha mo ni ihi koe na e balu mo fitu e nau lesson. Ke whaingata ia lahi whakauria. I kai ngata pe whaingata ia e whanau ako. Te whaingata ia mo e whai ako. Te whaingata ia mo e api ako. He kua la te ni ihi na whape mea lesson na nau ako. Wako whakataha mo ni ihi na fitu mo balu e nau lesson. Pe koe palpare mai ko ia e koe kau whai ako pe ilogi ako o mahino ka nau tōu. Kei ke mahino palpare mai koe kataha o tae whai ako. Pe ko hataha o nofta ngā ue. Pe ko hataha o nofo pe o Facebook a tātā pe. Koe kau whai ako pe ilogi ako o mahino ka nau tōu le palpare ma mo e whai ngata o ku hoko i he foi mata hoko ko ia. Koe. Mahino o pito ai tala noa pe kouti e minista ko ngaka ta taimi ko ilo be ku o se ta taimi ka koutui ko tala noa ko ni ku ke whahoko i he fia fini o ku mahino o pito ai makatuunga. Ko ngā hoki na o hake i he konferenisi koe ni i he moni de ai whehui o ku pehe o ku hange ka ki mautolu ka kai whonua. Ko pure anga koe ni he tai nimi he lolotonga ni. O ku na hupe na tolo li riu pe mea ko toa pe ke toho aki e mautoka ngā ko ngā whoke ko tau whini e ni. Ka ko kuhi ngā koe anga ia na whakau ka au ia no ohake ko he press conference na koe li riu ia ko ni ku mō whai ko li riu pe ia ko ngā ke kolonga pe ke mō huki loto o li riu pe. Li riu no ia halo pe u mea i loto. Na e makdonga e mea minista ko malolo ne pe he ka pau kua ha mea o kua hano ki le rei. Pa ua li liu ka mo hoko atu hono ngā we e mea. Ko ia, ko ia ngā ia, ngā we pa ku wai be mo o nia. Ka ko inga ko uwha matala koe no ke o mai he whea whini. O ku ia ngā hi makatu unga le rei au pito ko ke o mai. Na i makatu unga e li liu ka kai ki hange koe lawa ka whai ngongo koe li liu noa ia pe. Ko inga koe tau campaign ni ek minista. Malo solo Ka pau na mo mui i mai he kakai ko na lau pe ke kau whai ngongo. E tau ko ni tolu na mahu e whare area. Ko ngai umea ko tau ko ni na tau le mau malanga i he tau e tolu ko ia. He ko hina mau si ilo pe ngai palpare ma ko tau e mau malanga i kakai fu ke whai maha tokanga ki ai. Koi. Pa ko mea ni te mau hau pe ma tolu pure anga mo tuku pe mea na mau malanga i. Ko pau ke mau whakahau ko mea na mau malanga i. He koe ngahi liliu koe an kon ke ako tau ka tata. Kau e ngai makatuunga koe ke vote of no confidence. Ka ko inga whuku koe ke mahino ke kakai, he tahana e tuku mawhai ngā maria i whare area, ke tipeiti ia ngai mea koe ia. Ke mau whakamatala e mau uhinga, ke mahino ke kakai.
Koi. Ka kua tok asma fike tai mini o pe hanga ngai di liu fok fa. Ka koe mea pena tau le mau malanga i. Me ka mataanga o e mau hu ki whare area, a ngai mea katoa koe ni. Pa koe mau hu koe ki loto o pureanga, ko pare ke mau hanga o whakahoko ngai mea yok mau pe o kulele yang e ki whonua. Koi. Neo pe koe hawhanga ki lele, ngai li liu koe nai whai. Ka o kulah yang lele o ngai mea koe ni. Pa ka Koi. pa ua hame o kulah yang hono lele, pe tau whai lewa mea koe. He koe whangi lele ya kong nau ingi kai uko si loto pe ia i he mea koe ni o mau malangai. Ka o mau toe tāna ki mai ngai lele o kutoe lahi yang, mo toe sa yang. Ki kakai e whonua, pe mo hako tupe whonua. Koi. Ko di koe whakaukau whaki o kuke o mai he whiawhini, mahino o pito ai whatala noa koe ni kuke whai ek minista. Pe ko tui pe hange koe whatala noa koe ku o hake whikaaki moe ako. O kore pe te tangata pe he ako he ahon koe ngaka ta taimi, pa ko ilo i kuke whiamau ke malolo. E toki ai pe ha taimi te kore atu pe ha tok whainga maari ha taimi ki ta toki a uai ki he potunga savea, ko te uai pe moe mga i mea he patunga savea, te mau peke iloka kakai, ka kusai pe, ku ngā whainga maari pe polo kalama, ke te whakawhia pe ke tūna. Iha taimi ke whainga maari ke ta toki tala no ai, ke he patunga au hana ua ku ke iai, ka ta ngata pe mua i he ako he whiawhini. Ka ko wate whainga maari koe ni, ka pau o ku iai ha mea ku ke loto, ke whakama opo ke ta polo kalama he whiawhini, ki mua ke ta mātuku, o kai ke mana tu i ke uhanga o atu pe ku o ate whai maari ko ni mao e minista. Ko tui mahalo ku tau si talanoa pe ke ngai mea mahu inga katoa ne ton ke whai kai talanoa hange ko ngai whihui. Pe ku whakamalo te whainga maari ko ni ki whakamala ala ngai mea lai o ku kei tāla ai ngai e ka kai toko lai. Whakapau ku ke hatahau kei tāla pe ia ku ata pe ke hau ke matalanoa. Ke uhi ke whakamahino anki ai ngai uhinga ko ni. Pe ku hange pe ko kulawe ane nai o kai ko ngai mea ene tok tup whakawhokwha. Ngai mea ene whai hono siofi, pe mo hono sivi, pe makatuunga e mau ngai tau kei, e ngai malai kehe na mau iai, o whakahoko e ngai liu ko ni. Pa ko tui, e toki aspe ano le rei amui, heke ke tunu hake pe o ngā pe akula. Ka ko tui maalohi, ka ngai mea koe nuk ma whakahoko. Ko kaunga le rei ia ki lele loa koe ai honua. Pa ko whakawhia te kakai koe o ku nau kei tāla mo ke ngai mea tai mahenu ka nau tolu. O ku whakawhi lot whiawhiat ke mo lava mai ki tau tala noa ke ngai mea o mo tokanga ki ai. Lahi pe ngai mea e solo asio le Facebook a. Kai fuke tali e Facebook ai a whihui. Whihui a ko mau tolu te mau lava tali atu. Kau ku hange koe lau tuk peke na mau pe nau whiawhia nau ki kohi o whai Facebook a. Pe tuk peke nau whiawhia pe ai. Ka ko whakamalo lahi te whanga maari e. Ko ai pia taimi te ke toi whia mau e ki ta tala noa. Pa ke toki whakahoko mai pe. Malo. Malo apito e minista pe mo ni foke ai whakatala noa na ki whai ane nai ke he. Ke ngahi mea kato ko ni ko mo whai, ka ngahi mea bena mo malanga i whale area. Oloa ki koe vons na ika ki ata whainga maari ke mo debate. Lau pe umea pe aus pe whai paloti. Vons ko ni hono ua koe ni. Na kai ke au ia lau mai umea koe ia pe a whai whakawhisi. Ka koe umea kato ane na ke tala noa ki ai. Na ke mea ki ai o ku os mahina o pito ke kau whanongo. Ka ko whamalo lai he te minista. I he taimi ko ke tuku mai polo kalama. Ka toki hoko atu e toki whai befe tu taki atu. Ke toki hoko atu e ta whatala noa ke potunga o savea. Malo pito minista o whatu pe mo tala monu he ngā wuk whai. Malo o whatsolo. Koi. Kainga mau whamalo atu ka tiki mau tolu. Mo kau mai i he whiawhini. Ta tau pe i he tau pe si Facebook a. Pe mo tau pe si YouTube. O ku live i loa atu pe i tau prokalama. Pe ku whamalo lahi ka tiki mau tolu. O ku mau tolahi mai. O whanongoa e prokalama ko e ni pe mo e whamatala. Pe me he ek minista ko e ako. Pe whoki ek minista o e potunga o e whanua pe mo savea. Ngai koloa whaina tula. Toke tā, uhila me langi whas. I he taimi kune tuko he whiawhini. Ke whawhatala noa mo ia. Kai ke whawhe au hia heni. Ke tau prokalama, ke tau whawhe au hia. Ko hai e, ko hai. O atu e ngai whamatala. Ke tiki mo tolu. Hange koe na tala noa ke he kamata anga. O ku mautui. Ko ngai whamatala ko atu. Me ta whaake e pure anga. Me ta whaake ta haku mo whanongo ai.
o mo si mama fe unga pe ke mo whakaukau pe mo toki o ate ngai whamatala ke te mo tolu ke mawai ngai mahina koe ni. Ko whamalo atu ke te mo tolu I he lava koe tau polokalama he whewhini. Ko pongpongi I he time tatau pe time hoko ai fitu whai e whatala noa ki he tokoni pare mia e minista I e moi pe moi meidek a ia e whai ke whatala noa I he potunga au e koe I he tokoni pare mia I he hoko ai fitu e whiawhia pongpongi pa ko whawhia te ki modol ke modol e mea mai pe ki ai I he time ko ia pe ko e whiawhala I te rewa hoko ai ono e whai ai whatala noa ke e minista polisi pe mo e ngai business ko apureanga. Ka mo mea tau toki whilongo aki I he prokalama ko ia a pongpongi.